Bishop Sheldon yahika St Paul Katete Church of Uganda omushahaza kasheshe kandi ogu yabanza no kuhasarira omurimo gw'ekyombeko ekiriyo nikyombekwa ekyakanyinina eky'abakristayo bariyo nibombeka. Simaruhanga ahabwa enjiri eyaburirwa kandi n'omureberezi yagumizamu nahasirira ekyombeko kitu ekya Katete Tower ekiriyo nikyombekwa kandi omurimo guriyo nigugenda omu Bishop wanyuma yatandika omukoro gw'okutaho abaronde 300 emikono nk'akamanyiso ko kuhamya enyikiriza yabo k'abakristayo. So natandikanye bagira muri Simaruhanga ko kwijaha ndeba n'umuza mugura amataka n'umbure ngiri abantu begera ku 500 nindeba kugenda mu bisho mukozisenge sako yitu n'umweguza mwesente mushashura mugura amataka muombeka ngwendo ndeba Biishopu yahiga abakristayo kongera amani omukushomesa abana okukyebeza endwara hamwe no kwejumbira omu mirimo y'entunguka. Noyose amagara gawe endwara neza kutahirira nogitwazota kwera kutahirire niho usigaziwe otarukora nibakoreke mirimo noyose amani gawe agoyine mukama kira amani gawe gakoze seje otakija kwasa busha izobero tira izobero tungamagara izobero tetwa kwata esho kwata bushani hano leba batororo bashoru niwe notena porano rumugara no suraria no kwataho no ikargaria no gamba bagamba niwe Mugandi Bishop w'obureebezi wa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni ashekerire bamwe omubikiriza abakiri omu ruhuzyo rwo kubaganisamu abikiriza ba West Ankole Diocese ari kugira ngu abo bwahati bagwire bei. Bishop Twinomujuni ebyabigambire aha mukoro gwo kwigura ekizimbe ekihunduzibwe okuzamu office z'obureberezi aha rushozi rwa Bweranyangi. Nabwo ebikore orwo rwazo rwamanya abanyakwezi manyigara mashyabayo shuko ibintu byenyuma mnogo. In fact yesiri bagambira waba rero umuntu gato mustakore na kitekatekero muri gara shemana bya no wenyuma that thinking is so cheap, very cheap. Ibintu ebiro kuregeka accountability ebintu turukora na sevana babanzura sente za road bishop, sente za wuri head of late, sente za chancellor, sente za head of graduate, sente za registration treasurer, ne sente zitu nkobuchi obureberezo bwachi bwa West Ankole zuru kurabara ombechwero. The Archbishop the late Nkoyoya omkweleka my elder brother kadabishi dabishakanye waga bagambira Bishop William atotaka shenya don't uproot without planting. Okwombeka ofisi kumazireho sente ziri kurenga omuri miliyoni 400 otiremu ebyokukoresa by'omurembe hamwe na teknolojiya yo kureba baisya abikiriza obuhereza. Nde Michael Tumwakire na Abraham Muganzi.